Sony TV imbere yawe. Nitwa Sam. Nkuko nababwiye ati Sony TV niyo slogan yacu. Uyu munsi turi airport twaje kwakira abavandimwe ba Kado na mama we na papa we, bakaba baje mu bukwe bukaba buzaba muri uku kwezi kwa gatanu tariki 23. Bizabera kuri Excella Church ni Foursquare bari mu bukwe bwa Kado na Rebecca. Ibintu bizaba bimeze neza cyane. Kado nkuko mubibona arishimye kwakira abavyeyi be n'abavandimwe be batuye mu gihugu cya Australia, baramaze igihe batabonana, ariko Kado nkuko mubibona namwe bashusha arishimye. Ni byiza yuko tuzitaba umukozi w'Imana Kado ubukwe bwe tukamwubahisha. Ubukwe n'abantu bwose, iyo tariki 3 muzapanga ikindi kintu ndakwinginze uzaboneke. Sony TV imbere yawe, amara y'Imana bane nawe.
Kanani Kigurawe Aji Esamande Begusa Kanani Kananiwa Kananiwa Kigurawe Kigurawe Figala Kigurawe Yasa Tudia kuzina no kuri Wafoka Hai Hai Nawa wazina Hadi Ukenesi wa mantu Wanze we yo 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 Kigura maremo yewe kana Ayo magambaro usimuku Unukumbasi wa mantu Wanze wana we Kigura maremo yewe kana Amarira si wa mantu Wanze Kigura maremo yewe kana Ufusha si wa mantu Tuzamuri biganza yeme Ese muriteguye Biteguye gukingura Kanani yanyu Imigishanyi kishira Ese arabiteguye gukingura Kanani Harabiteguye Vigaragara Ayi Nawe wamsi Even